Abusem asabe yensa aka edi free Volta region HRS Volta lake no esono kudo bi adani ebutu egu edi ebunipa ni egu nsonu ama menimo ka say nkolani chesempefo bi bese nkofo 9 abomu ahwere bomo empire ya matese ensem no ebeto dwa no amanfo enwo eduru womo epa na ebutuafo asemi esi nano ada ebra na tese kudo no eni eche efu awudo a ewo island so ewo Volta lake no echi na tese nipa baku na wote ensuo no so no nso school ni final year student wo Bando Senior High School and the abeto dwa Evelyn Gadajo Evelyn Gadajo your final year student of Bando Senior High School na wono na tama ensem no emuaye remmuaye rebosem kesepa because we final year student enka enche bia watcho ne social echato amanotimi ewie secondary school na tese na nemi echerefuo mu a wokodo ninkrumefuo na watimi tete atimi abane ebi tese aso ewoso na tese wedi aba edwaso abeton na watimi abobo sika no a wode behwe no ho ewo ni school ni ewi a wo bewie no emu na no na fofie anto ata koka nkofo nan na womo ehwere womo enkwa no eho na ensem ni beto dwasa no amanfo ababonte beka se sesi apa de na ekoso ewo yensuo yisu a na anu ada 2 weeks ago ya na tese apam kro yisu epode ho enkola be se 25 womu ko aponimu a womo ntimi anso mechi ambefie ewo nkwemu a womu ne abomu ato no nanom ewo nsedo abesi na kra bi mu nkrapo ye hu ye adese no ya rehosem a ye mpepa ye ni asu anu ye ni ase nisuo kra ede fa won wie ye na tese we so eba beto da na tese akoye asemkese pa enwe yin ase empenifo de titru na nanom a womu do mu nim eye huhumu ana asofo mpo a mu nim huhumu nsem de ekoso because ensuo de hu nse nyama bebre ena beta nsuo obi tifika se obi de normal a disaster keke but a bit who say it has a lot to do with spirituality because of the way so AC say apam dey see enche when su abesia ya manfo mu ashom ka te say final year student we no so akola enye se we peni mu sentina te say akoye asem kese amanfo ebo bina esu afre asofo titire kuku dam wo man mu ene ebiem so ne yempenifo traditionalist wa konfo ene nananom so mo so nko ebisa emisem se de na ekoso se entu awodo no de na ma wo mu esisa emu kola no edi eko asamado ewo sakwan no so na te se yehu na no so enye sadia na te se eja ne sadia na te se de ebeti no ewo yasum no enye papa esa na ni nuam no amanfo bi so edi ade bi abeto abonte se we so Evelyn Gadajo tesi ade ono nso atwene nkoye final year student no wono kra de enye se soodin bi enti no de kotena ekodo mu a na wo ko baby no no de adwuma a wo ye kakra abeta ni school ho ade be bo no ankasa ni school ko mu no ena eba ya tesi ade ama no atwene nkwantu wo mu bisa se enti we nso de yedien ena aban ebe ye ediafo because na no ada pamfo de wo mu organize mass burial edima wo mu mass burial na chi no nso no ebusua bi a wo made eka hu bi no wo mu yeske bi fi aban chen amatata aban ekota wo mu ewo kwan bi so empokra wo mu nyom tididi mu a wo nda so te ase no nso no wo mu so nyan patade bi afi aban wonti we so Evelyn Gadajo yi na ebusua tese wo mu so ba show mo de hye enu nso no de no aban edi afọ na wo de yenye dede bebre nti enu nso ye twa bana enu sa na mafo uni se saban etni ebu na nugu we so dia na tese aban no gase mu no pa teto eyimu ebi dia egi tehe aye baha dia odena no betum bi na dia awafam kakra ye nipa kuma bi dia wo he okra enka because argument be na asori e was sa entem ebi kra kire se sika ni po de ma apamofo no kramporo ne sika anka wunya mpo se wo de be mo busua because nkola no aso den ene nam so mo mu kwenhyewu ne nti aso de ne esa pata busua ne discard video ya ban sika de to so dia na tese ye fo aso te enkola ne bi wo ha wo mo embo aso den ana ebi so won se ebi krampo se mpo se sa na ban ben na ana se ban enim sa na monitor what about enkofo awodo a
an incentive accident I would esi wo man will be na chicha e bia going through to say all sorts of injuries and no operation crowd hospital ko na baby crowd hospital wo mu nye skin jam bills people emba faye emma wo mu efi a wodo mu leti no nso no de na ban ede for no no de wo nka Ghana for enho ana eti nsem bi say we na ekoso e wa bonton so ba ni niem no eye nipa e na wa hwere ne nkwa ne nti na tese megina too much anemu na nebusua ne nafofo wo Pando Senior High School nya no ma fresh shedding e wo rade nchen e de mom so nyakopon show mo dem because e dey e rebo say final year student wa bɔ no wa chechwa no waka nobody stand pepe so na nko be wie kra na tese oye ne we ekoto no e wo kwan mama tese wa hwere ne nkwa na ye ya saa kwan no so enti na busafo nyakopon cheche mo we no mama wodin aw metimi edi nkunim edi afa o ya wi a wo mu ekomu emu na ni niemu no ye twen si e betisa ba be kasa no ana se well obebu na ni egusu because ne bibia na ban shwet man so anu nti nu so no e betu papa ne se we obebu na ni egusu nti ebusafo ensem no dia bedu eno no me di be si ase me di si no na won so adwentre no ewu nya me pa de wo ka efa ensem am dia be so mu bomoti ya ne fafa ye comment section ho ne fa so myen na biem no share video we on other social media platforms follow to my GH our Instagram Twitter so at @2mygh_ Facebook too much GH na ebusafo na mi din edina na ama owu so nyame yadoma ye be say di share bi makro bibia